Yabo mina ngibizwa ngesidamdama. I always say this because Zipho, I pray to God ngathi uNkulunkulu, I don't think ukuqonda kwami ngingakwazi ukungihambisa indlela ekumele ngihambe. Njengoba ngibizwa ngesidamdama siphiyazini. Mina umuntu ngishaya lana manje nonke nibukele ningibuke ngikhala. Yeah. Ngitshele nami ngiconclude ngisike ngiphinde ngimkhulumisa. Mekwaqhamuka ngismile azathi ngiyifake. Ngikhohliwe literal. Inhliziyo yami ngaye ikhipha uthando. Yazi nakazi ngithanda umuntu ungasafuni. Ngimthanda ngingasafuni. Angenza ngiphindelela. Kunalokho ngiyekena ngiyothi ukuba uyazi usikuthanda kangakanani njengoba wenza u1 no2 no3. And I think that is why uNkulunkulu engalenza iphutha ukuthi maye babusisa ngangishiya. And mina bafethu mina I declare lapha phambi kwena ngifunda lento ukuthi mase niyibona yenzeka ngelinye ilanga nisimakhumalo wenze ngani. Awenzanga ngamuntu. Mina bafethu ngiyatshala ngenhliziyo yami enhle uNkulunkulu angiphendulela. Angizilwi mina izimpi ezingenasixoxo. Angizilwi noma ngingaze ningiphaphe ukuthi we uyabayeka. Benza umsebenzi wabo wokungiphusha. Ngiyabadinga futhi ukuthi babe khona because uma bengekho abantu abakuchallenge empilweni ngiyuchallenge futhi ngiyukhula. Musu kubaxosha bayeke babe khona. Balethela ukuzokulekelela. Kufana nomuntu obekela ukuthi uhlezi umnikeza umondla. Ungambukeli phansi. Uyena great, uyena wenza impumelelo yakho. Loyo uNkulunkulu ngeke aze uNkulunkulu akubusise ungazange uhambe yonikeza. Lo muntu ubekelwe impumelelo yakho uzumbuke kabe umnika umfela ngamathi kanti awazi ukuthi ukuze ureceive mhla kwasuka yena konqamu kumthombo because uNkulunkulu umbekela ukuthi nje kubusiseke wena cabanga strategically bese wena umuntu utha ungayibambi inhliziyo ethi nikela ungabibambi inhliziyo ethi phana ungayibambi. Every opportunity oyithola mina ngikhuluma ngene umfundisi guys angincenge imali angifuneni nginikelele no ngisho nje mina emhlangana nomuntu umuphi imali kungonakele lutho umphukudla kungonakele lutho yazi usitshontshe sibusiso. Ngamazu kaMakhumalo Mseleku kelawo Bethunani awaye wawatsho ayo video yangoku ke lena Bethunani kodwa ndicinga ba it applies to what is going on. Nayazi mosikuthando nesithembu utata uMusa Mseleku ebekhe waveza uba bekhe waxabana noMayeni ngenxa yoba uMayeni une pride akafuni uthetha noMakhumalo wabechaza ke ba kungenxa yento edibene nento emoto neinsurance. So apparently bekufanele ba uMayeni uthetha noMakhumalo ngento edibene nezo zinto wathi ke na kuMayeni ebengayazi okanye utata uMusa Mseleku khange amxelele uba senguMakhumalo ngoku who's handling izinto zemoto noba nezo insurance. So abe uMakhumalo xa bechazela utata uMusa Mseleku uba ebemthumelele iimessages uMayeni akaphendula. So baphele ke ngoku bexabana notata uMusa Mseleku kuba esithi akayazi bakutheni engafuni uthetha noMakhumalo. So abantu ke ngoku bethuka lonto leyo ngoba utata uMusa Mseleku uye wathi uMakhumalo nguye caba okhokhelayo akacacisa ke ba ukhokhela kwimali eyeyakhe okanye nguye who's handling i-administration yapha kwaMseleku and then nezinto ezidibene ne-insurance nemoto. So mhlambi imali yapha kwaMseleku okanye ngeyakhe abantu baphela beconclude ukuthi uMakhumalo uthatha imali yakhe ubhatalela amakhosikazi i-insurance. Batsho bedibanisa ke nento okanye sidibanisa nami mandizifake ngoba ii-videos besizenzile apho utata uMusa Mseleku wayevuma ukuthi uMakhumalo ukhe amncede ngemali noMakhumalo wavuma wathi ewe uMthombeni ukhe akhale athi Makhumalo khanibhalansise apha abafazi bam. Wathi uMakhumalo ke utata uMusa Mseleku wathanda abafazi bakhe nyani ukhaze kuye acele ke uncedwa. So kwaphele kuthiwa hayi sana uMakhumalo nguBob the Builder hayibo uMakhumalo kutheni esondla abamakhosikazi katata uMusa Mseleku okanye banceda. But then ke ngoku uMakhumalo nemva apha kule video uthini if ke phofu nyani ke uyayisebenzisa imali yakho ubhatala zo insurance uthi uMakhumalo ngelinye ixesha unikwa izibusiso ozinikwayo okanye imali oyiphiwayo ukwenzela uba ukwazi unceda abanye abantu ungade mhlambi uqumbe nxeba ubusisi ukwazi unceda ngoba mhlambi aba bantu bancedayo xa benosuka kungaphela izibusiso kuwe. So kukhona mosla saying ithi you have to give in order to receive. So ke na ke ukholelwa kulonto leyo and ke ngokubethunani nami ndiyacebisa umuntu ufuneka enze into emsebenzelayo. If uyabona ukuthi xa welula isandla sakho kuyanda kuwe enza lonto leyo. If uyabona kodwa xa usenza lonto wena ikusebenzeli then ungayenzi. So
I guess ke into yena emsebenzelayo leyo, nangona ke esithi uba abantu ke ngelinye ixesha bambona as isidamdam. So ke kobo budamdam bakhe yena, kodwa okusalayo uyaphumelela, okusalayo uyabusiseka. So ungazivaleli izibusiso zakho ngelinye ixesha ngoba ungafuni ukupha. Now ndinayo ke into engayikholwayo ncam, into yoba uMakhumalo uthatha imali empokothweni yakhe every month abhatale i-insurance yeemoto zakwaMseleku, ngoba kaloku niyakhumbula uba umamkhulu uMacele uye waveza uba utata uMseleku uthetha ngento yobana uyaseva, then wafaka uMakhumalo nakuloo nto leyo ke uba uMakhumalo umenzela izinto, wachaza uba kule nto wena khunto ongazaziyo. uMakhumalo njengoba ukhangeleka ingathi undenzela izinto, umzekelo kukhona isizinzo ezipha phambili ke uMakhumalo ke wayethengele uMacele iwigi okanye wathi uzayibhatala babe kunye, then ke ngoku uthi uMacele uMakhumalo zange ayibhatale loo wigi, kwaphela kufuneka eyibhatalele yena, but ngoku kwakho ii-cameras thina sabona esithi uzayikhokhela. And then kuphinde kube khona ke ngoku andazi kuthiwa yintoni laa mnqwazi unangu, laa mnqwazi ke caba wayefunile uMacele noba wayebone kuMakhumalo, uthi nalaa mnqwazi waye wawubhatala. So it's not like uMakhumalo ngokweza nawo emnika excited wayemthengele ngemali yakhe, so like wemphathisile wamcela kulaa mntu eqhela uorder kuye uba azamphathela. So ke I don't think uMakhumalo mhlambi ke inoba unguloo mntu uphisana nje nemali, nakule yoba ke ngoku ekwazi unceda utata uMseleku emakhosikazi ngemali kube senzela umyeni wakhe. Siyamazi ke indlela amthanda ngayo umyeni wakhe ongutata uMseleku ke wade washo utata uMseleku ngomembeso kaMakhumalo uba uMakhumalo njengoba enale mali anayo eblessed nje, uyayazi ukuthi angabe kanti uselfish xa ezawuthi enayo amandla enayo imali agqiba angamlekeleli. Yeva, so as unkosikazi wakhe ke fanele nyani ke emsizile financially njengomyeni wakhe. I guess ke ngumtshato nyani bethu nemtshatweni bokufanele kuba uyamncedisa nyani, but le insurance yoba ebabhatalela zonke imoto zakwaMseleku I am not sure. Mhlambi ke basezayicacisa uba utata uMseleku wethetha ukuthini. Khanitsho ke nani bethu nani, do you think uba uMakhumalo is paying for i-insurances njengoba sivile, njengoba kusitshiwo ngoku, njengoba sekuthiwa unguBob the Builder? Asizazi kakuhle ke nee-details surrounding yonke le nto yale insurance nezi-forms noMakhumalo noMayeni. Mhlawumbi imoto kaMayeni ibiyenzeke into sofuneka iyolungiswa, kufuneka ke ngoku efayilishe ii-forms ifakwe ke nguloo mntu isayinwe. Mhlawumbi nguMakhumalo umntu obekiweyo to handle those things because ke abazokwazi uyenza bonke. But ke njengoba nivile ke uMayeni uthi yena ebengayazi uba seyizizinto ezenziwa nguMakhumalo. Siyazi ke uMakhumalo kuyathanda uthiwa uziqatsile, mhlambi ke nguye utata uMseleku uyabona uba heyi izinto zininzi kum, mhlambi ke besezibona ukuthi akakwazi uhendlisha zonke izinto wanika ezinye ke kuMakhumalo. Anyways, uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.